la bekwakhona abakini bafika abakini bakhuleka bathi ziyakhuleka bekhuleka ke bekwethula emzini wendoda emva kokuba kade ilaswa inkomo awudadweni becula bethi ayilala ivuke kadade abanye bethi ayivuke abakithi bethi ayilale abakini bethi ayivuke sikhohlwe ngelonkonzo nje yodwa enkulu inkonzo leyo wangeniswa esibayeni khona inkonzo esibaya maNazaretha angazi ke ngazi masingekho kwenziwa njani noma kuba nenkonzo esigxobo sikagesi khona inkonzo esibaya la ihlinzwa khona inkomo yoma igeleke besilaliswa ibhekiswa phezulu ithiwe besuza nentombi zakini uze zihambe zicula uphethe ummese uzobhoboza inkomo enkulu inkonzo leyo amen akwa lo nkomo kade umswani wayo umswani leyo nkomo ugadwa izalukwazi ezimkhakha mbili ezakithi nezakini noma ungahamba uyishindo yakho uwelwe ephesheya overseas kodwa kwenzeke mawufuthwa ithuba lokufa ungcwatshwe lapho mawuzongcwatshwa inkosikazi ungcwatshwe lapho kwa ungcwatshwe la kwahlatshwa khona lawa bhoboza khona inkomo asazi makwa faka ihose pipe lawa bhoboza khona inkomo lapho ngibuya khona ithuna lakho emzini la wendele khona awukho umshado wesibili enkosikazini amen amen munye umshado umshado wentombi nensizwa munye uvela umshado wesibili uthi angisamboni ngathi baba kasibani bani sengifuna omunye ayikho leyo noma ungahambela phesheya isithunzi sakho selection boxini sehle phezulu ebhanoyini so bese sibekwa lapha ngaphandle makuukuthi anzange nilungisa inkinga inkinga idalwe uwe nomyeni wakho nangabonisana nakhohlwa ukuthi lo muzi eniwakhile kakusiwona owenu umuzi wabadala bese kuthiwa bekandaphi isidumbu sake sabeka indawo ngapha ngakithi sasinomfundisi